Incwadi yaPetru ekuqala sahluko 1 verse 9. Petru ekuqala sahluko 1 verse 9. Ngobe nemukela kusinziswa kwemiphefumulo yenu lokungumphumela wekukholwa kwenu. Ngobe nemukela kusinziswa kwemiphefumulo yenu lokungumphumela wekukholwa kwenu. The result of your faith. Because of your faith unema results. Ngenxa yokukholwa kwakho kunemphumela. Ngenxa yokukholwa kwakho uyemukela. Lithi semukela kusinziswa kwemiphefumulo yethu ngenxa yekukholwa kwethu. Umphefumulo wethu uhambisana nemicabango. Soul inemicabango, inema-emotions ethu, ine-will yethu, tinqumo tethu, our soul. La sakha tinqumo khona. Uma lithi ke semukela kusinziswa, kusho ukuthi livi laNkulunkulu ngesikhathi sithi hlupha ngalo liguqula ingqondo yethu. Bese noma ngabe khona lebe sicabanga ngekuthi kuyinkinga empilweni yethu, ngenxa ukuthi ingqondo yethu seyiguquliwe, noma kona kungakaguquki, kepha sekude emandleni kwethu sesiyasinziswa ke ngaleyo ndlela emphefumulweni. Etintweni lesibhekene nato tikhona letinye lesitawukhuluma kuto tisuke, letinye tishintshe, kepha kukhona letinye lesitawukhanza ukuthi imilomo emabhubesi ivuliwe. Ngula khona ke ngemicabango yethu leguquliwe ukuthi akunenzaba noma lelibhubesi ngetelafa noma ngabe lilanjisiwe, kepha ngitawuphila lingangidli mina. Kuguculwe kwesimo sengqondo yethu, kukhululwa kwemicabango yethu, kucabanga kwethu endleleni yekwati tinto ukuthi mangabe tikanje kusho kuthini. You are receiving the end of your faith. Attack, konka sihloko sethu, hlasela, nqoba, hlasela, nqoba. Noma ngingakhumbuli kahle le ekufundzeni kwami Siswati, kepha onke lamagama are more of an action. Attack, konka, hlasela, atendo, hlasela, nqoba, hlasela, nqoba. Singakabuki ke letendo tekukholwa nekunqoba kwethu, ake sesingene kunali idlelo kuJohane wekuqala sahluko 1 verse number 3. Nemisebenzi yabapostoli, imisebenzi yamoya loyingcwele, sahluko 2 verse 42. Acts 2 verse 42. Akabongwe uNkulunkulu, lo nguyise weNkosi yethu Jesu Kristu, lo wasidala kabusha ngemusa wakhe lomkhulu, kuze sibe nelithemba leliphilako ngekuvusa kwaJesu Kristu kulabafile. Yes. John wekuqala sahluko sekuqala verse 3 lolothi ke lo lesambona samuva simemetela yena nakini. Bengithiteni
Okay, asibuyeni lapha ke bathandekayo. Mangabe sike salahlekelana Johane wekuqala sahluko 1 verse 3. Lo lesambona samuva simemetela yena nakini kuze nani nibe nebudlelwane kanye nathi. Ngicela sidwebele ligama lelithi budlelwane. Nibe nebudlelwane. Sineke sinebudlelwane neyise kanye nendodzana yakhe lenguJesu Kristu. Ninebudlelwane kanye nathi bese siba nebudlelwane neyise nendodzana yakhe lenguJesu Kristu. Sifunzeleke izenzo sahluko 2 verse 42. Baqinisela njalo bahlanganyela etifundisweni tebapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlephuleni sinkwa nasemithandazweni. Yes. Baqinisela etifundisweni nasebudlelwaneni. Nalo leligama lengifuna sihambe ngalo sakhe ngalo ichain yethu ebudlelwaneni. Bese sigcina ngemaKorinte kuqala sahluko 1 verse 9 nemaKorinte sibili sahluko 13 verse 14. Korinte kuqala 1 verse 9 nemaKorinte sibili sahluko 13 verse 14. Wethembekile uNkulunkulu lowanibitela ebudlelwaneni nendodzana yakhe Kristu Jesu inkosi yethu. Yes. Wethembekile. Ngithe maKorinte sibili 13:13. Hayi 13:14 ndazana imkhanza ngekho asathuthile lo 14. Umusa wenkosi Jesu neluthando laNkulunkulu nebudlelwane bamoya ongcwele akube nani nonke. Amen. Solo silandzela ligama lebudlelwane. Umusa wenkosi lenguJesu, luthando lwaNkulunkulu nebudlelwane bamoya longcwele. Fellowship of or with the Holy Spirit. Bese lithite lapha wethembekile uNkulunkulu lo wasibitela ebudlelwaneni. Lubito lwethu indlela yethu yekukholwa akusi lubito lokuthi uNkulunkulu bantu labakholwako ufuna kube bo good boy noma bo good girl. Kusinziswa inhloso yekukholwa, inhloso yekusinzisa ayisiko ukuthi uNkulunkulu ufuna kusenda sibe bantu labakahle. Nkosi yami cool awu mayukahle lo make, mayukahle lo babe, mayukahle lo sisu. That's not the focus of our faith ngoba wonke umuntu ngisho angakholwa uyezama kuba kahle. Jesu aketelanga ukuthi sibe bantu labakahle ngekukholwa kwethu. Kepha lubito lwaJesu lusekuthenini asibe nebudlelwane naye. Asibe yiproduct yebudlelwane naJesu. Mangabe ungilomunye lowetama kakhulu njengaloku kuye kube dikhalo kulabanye bantu baNkulunkulu bathi hey mfundisi awati man ngiyetama kuti misela. Mangabe wetama kuti misela usho ukuthi budlelwane naJesu abusibo lobokusitako. Mangabe kunedindo lowezama ukuthi ncoba lowezama kwehlukana nato gani lobudlelwane naJesu bani. Not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. By the Spirit of the living God.
I will never try to be powerful. Akusiko kwami kwezama ukuthi ngibe powerful. Akusiko kwami kwezama ukuthi ngibe anointed. Imizamo yami iyaphela when I have fellowship with the one who is all powerful. Imizamo yami iyaphela. Mangabe kunelithonsi lelilwa nempahla yakho lelingafuni kusuka kumbe yangcoliseka impahla yakho kuyishuka ngemandla akho onke akubi nemphumela until kumbe uthole bo stain remover noma uthole bo jig uthole mandi uthole insipho kwaze kwahlangana lelo thonsi nensipho nemandi naleyo ndvo leyakhelwe kususa emandla akho uyakhona kuwonga. You don't waste your effort when you find lento lenemandla kususa lokwena longakususi. I-fellowship naNkulunkulu, it's not a religion ikholwa kwethu. Kunemandla, we are in fellowship with the Holy Spirit. Asikabidelwa ekuthenini asifane sibohlangana sito understanda imibhalo. Asikabidelwa ukuthi si-understande i-doctrine ukuthi singema-Pentecostals sikhuluma ngetilimi lilanga liphuma liyoshona noma asikhulumi ngato. Asikabidelwa ukuthi sito-understanda ukuthi engabe kushoni ukuthi uyabuya Jesu. Konke lokhu angasho ukuthi akusimgcoka, but our calling is to have fellowship with Holy Spirit. Hallelujah to his name. Kumele siphile sathi ukuthi sinebudlelwane naye. Libandla ekuqaleni encwadzini yetendo imisebenzi yabapostoli lokuthi bahlale bayohlephulelana bayothengisa ngalabanako bebangabangwa ukuthi banelutho bebabangwa ukuthi banebudlelwane. Angahlolisisi kahle Siswatini kepha leligama la relationship na fellowship awafanani. Ningahlala endlini nibe ku relationship but ningabi ku fellowship. Kungendeka lo munye abulawe indlala nakugula nisendlini yinye but ningangenelani. Ngathi lingishayela kahle lele kungenelana. Angenelana. But ankwati kuba ku fellowship ningangenelani. Ngoba kugula kwakhe kuba kugula kwakho. Makathi uyagijima uthi ubulawa yini. Ngeke athi ebusuku bonke uhlolela washo uthi kusasa kuseni ngam attend ekuseni. I fellowship ithi kuqhuma kwakhe ngazi ukuthi kulimala mina. Kulamba kwakhe ngazi ukuthi kulambe mina. That is fellowship. Friendship with Jesus. Fellowship divine. Oh, what a blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Wetela to have fellowship with us. Mwalongwele mafika uthi I have come to fellowship with you. I want to give you my warmth. Ngifuna kukunika kufuthumala kwami. Ngifuna kukunika kuncoba kwami. Ngifuna kukunika kuphila kwami. Ngifuna kukunika kukhanyiseleka nekuconza kwami. Kuzama ngemandla akho kufike kusubmite ngesikhathi une fellowship namoya loyingcwele. Jesu uma akhuluma ke singakafiki kuye Jesu incwadi yabaseRoma sahluko 14 verse 12. Roma 14 verse 12. Ngakho ke sonke siyawulanza ngathi mathupha ngamunye kuNkulunkulu. Sonke siyawulanza ngamunye kuNkulunkulu. We shall give account of what we have done. Lokuthi siyotilanza lithi siyotilanza ngekuthi sendeni. Angeke sitilanza ngekuthi thine alliance besikholelwa kuthini. Ngeke sitilanze ngekuthi thine besithandaza kangaki ngelanga.
kepha siyodilanza ngekuthi yini lesiyendile. Why? Ngoba kukholwa kwethu kumele kube nemphumela. Receiving the end of your faith. Kuthi wena lokukholwa lebe unako kukubangele wendani. Yini imisebenzi le uyimise yendeka based on your faith. Ngenxa yekukholwa kwakho. Nyalo sihle sibuva buhlungu kubona abantwana bethu labayile bayofundzela colleges, university, bathola certificate, bahlala nato bangatholi umsebenzi. NaNkulunkulu uma besingamcabanga ukuthi kumbe naye uyabuva buhlungu kubona abantu abakhe bane certificate te faith but bahleti nato bangendilutho. Umphumela wekukholwa kwethu. Yes, umphumela wekukholwa kwethu. Bantu labahambile embi kwethu kungako when we refer kubo le kumaHebheru sahluko 11 ngicabanga ukuthi sesike sashoka nenganengi leli thonsi kumele liwe kuze kugubheke inhlitiyo yethu. Hallelujah. Lelivi lekumaHebheru 11 verse 7 ngekukholwa Noah walalela wakha umkhumbi. Ngekukholwa, what was the end result? Kwakha umkhumbi. Kukholwa kwakhe sikubona ngekuthi akhe umkhumbi. Kukholwa kwakhe sikubona ngekuthi awubambe umkhumbi, awuphathe umkhumbi. No uchamkapho umkhumbi niwakhe ke kukholwa. Ungumphumela wekukholwa kwami. Ungumphumela wekukholwa kwami. Ungumphumela wekukholwa kwami. Alibongwe inkosi yelizulu. Amen. Amen. Awu bazalwane besingabe siheme kahle bewungabe uheme kahle uyathi noma sewungaye ebhangi yabekisa njengaleti intshwana letincane letingasho lutho noma ungaye ebhangi una 50 wemalangeni wekuvula iaccount uthi ngiyivulele ama millions letako uyawubuheme kahle baphinze bayivale uphinze uthole lomunye uphinze uyoyivula ngoba you are acting because of your faith. Uhambe yokwakha igarage uhlulala kulo kuhle kuba storeroom yawathi ama garage la gcwele impahla hayi lela kakho kugcine kugcwele impahla la garage kepha uyethi 4x4 ihamba itawulala la kufana kube khonyana umthonselana wekukholwa labatawukusho ukuthi wahamba make wahamba babe bekane lethemba ukuthi kukhona la tawuba nako la. Noah ngekukholwa, who knows kube Noah wathi sekawakhile umkhumbi langani litulu kepha bekuyawusala umlando ukuthi lo mkhumbi mangiusukela ngawusukela ngekuthi litawukuna lokho lingani nyalo Noah bekatawuthi kusho seliyawuna ngifile ngoba bengeka ngabade liqiniso la uNkulunkulu lamkholwako kuze lo uNkulunkulu ngiyamkholwa. Hallelujah to his name. Sengiyame themba lo wanike Yes.
ngenkathi akha nowagawula ligodo wabuyela ekhaya ku-abe bathe uyabuka ukuthi kepha lifu uma likhona liye lichamuke ngakuphi liba njani lifu lemvula akhanze libalele avukele nakusasa solo libalele kepha Noah never gave up ukuthi akunenzaba one day it's going to rain liyawukuna ngalenye ilanga loko liso lelingakakubona indlebe lengakufa it is yet to happen akunenzaba ukuthi babu wami akazange akubona akazange akuphatha kusho ukuthi bekumele Richard lokungendekanga kumkhulu wami kusho ukuthi bekumele mina lokungendanga ebukhoneni bagogo namkhulu nakhokho wakho kusho ukuthi it was waiting for you. It was waiting for you. It was waiting for you. Ngekukholwa Noah wakha. Ngekukholwa Sarah wemukele mandla. Ngekukholwa Abraham wanikela. Ngekukholwa Isaka wabusisa. Ubusisa Jakobe longtsotsi. Ubusisa Jakobe loku agucile Jakobe bekatogweba wabusisa tsotsi lo nemlando webutsotsi wathi isitukulwane sakho sitawugcwala umhlaba ukhuluma kutsotsi kwagcina livi lamdali kwagcina livi lesibusiso wambusisa ngekholwa hayi ngoba ngumntwana lobekabukeka ahlonipha lalela batali kanye nami bless your children even if your eye does not see noma liso lakho alikuboni lokufisile mbusise umntwana wakho ngubona inhloko ungasiyo umsila ngubona unelikhala lakho ungasiye nondindo esigangeni ngubona uphakama ungehli ngubona uphilile ungafi oh hallelujah praise his name noma emehlakho awungasho njalo ukuthi noma emehlakho ngababovu ngubona ngumprofeti ngubona ngumgcotsho kaNkulunkulu ngubona ngiloko nalo speak against your feeling and against what you see no eye has seen no ear has heard what God has prepared ngiyaye ngithatha ngekuthi mangabe kukhona sefaka mangabe kukhona lokuhle la kwenda kongami lamuhla uNkulunkulu utakwehlulwa yini kwenda kulomunye noma ngangimbona kasikahle nyalo mina ngavela ngaba ingilozi kusho ukuthi mina ngispecial wonke lomnyelo wenda kabi nyalo uyofa kabi kusho ukuthi mina ngibe special ngeta ngelitrunk box yasezulwini kwathiwa gink kwafika mrich longcwele ngcwele once I was a sinner once I was lost once I was a foolish ngoba bengiphi inhlakanipho yasezulwini nami ngenda lokwentiwa ngilabanye lamhla kepha wefika uJesu wangiphakamisa mangaba kwenda kimi why should I not think angakwenda nakulomunye naye angamphakamisa blessed be his name ngekukholwa wabusisa yes wabusisa labanye ake nawe ungatikhohlwa nawe dibusise ngekukholwa say a blessing to yourself vuka ekuseni ubeke isandla sakho kuwe uthi lamhla uyaphumelela lamhla uyaphila lamhla uyanqoba lamhla kuyavuleka lebe kuvulekile kungakafanele kuyavaleka bless yourself ngekholwa kuthi emva kweli hour noma ema minutes bese into diyabhetha say a blessing to yourself
etukwe kubhetha lokubonako. Ngekholwa wambusisa and things aligned to that blessing. Ngekukholwa bewela lwandle lolubovu. Ngekukholwa bavala imilomo yemabhubesi. Ngekukholwa besifazane bemukela babo labafile. Izenzo sahluko 17 verse number 6. Acts 17 verse number 6. Kwathi kube bangabakhanzi lapho base bahudvula Jasoni nalabanye bazalwane babayisa etimanjini delidolobha. Bathi labantfu labadvungutelise umhlaba bawubhekisa phansi sebadzimate befika nakuleli dolobha lakithi. Ngekukholwa badvungutelisa umhlaba, banyakatisa umhlaba. Ngenxa yekukholwa kwabo batiwa ngekuthi ngema-trouble makers. Bathi mabachamuka lelinye lihumusho lithi, here comes the ones who make trouble. Naba labantfu labenta tinkinga la. Le liphindze lisishele Eswatini ukuthi naba laba lababhekisa umhlaba phasi. Kukholwa abashongo ukuthi naba laba understanda ukuthi Jesu makabuya kutakwendekani. Abashongo ukuthi naba laba labagcwele moya lwengcwele. Bathi ngekukholwa naba laba hamba khona tindotibheka phasi. They were known for their actions of faith. Batiwa ngalabe bakwenda ayi ngale bebakukholelwa. Ayi ngale bebakholelwa. Ikakhulu kuleti khathi leti tekugcina kwangazuthi ungabamba idoctrine lengiyo ukuthi Jesu makabuya siyawujova noma ngeke sijove, siyawundiza noma siyawundiza, uyawubuya inhlupheko ingakafiki noma ingakafiki. That is nothing. Naba lababhekisa umhlaba phasi. Asibati ukuthi babambe siphi iskola. Cishe ngathi scholarship ngoba maningi ama-scholars lakhona, nalona uchaza lokhu nalona uchaza lokhu. While abanye basa debate in the room of debate ngekuthi lokhu ngiko ngikuphi lokungasiwa, awube ubheka phasi umhlaba. Ngekukholwa. Let us be known by our faith than our understanding. Blessed be the name of the Lord. Magathi Jesu ke. Uthi Jesu makethula libandla lakhe emhlabeni ngoba livi lakhe liyaphila nalamuhla liyaphila. La kusho solo uyakusho methula libandla lakhe Jesu uthi emva kwekukhuluma kwaPetro uthi eti kwalelidwala ngitawulakha libandla lami. Akasho ukuthi leli bandla lengilakhako litawuye esonweni, leli bandla lengiyakhako litawuba bathandazi, leli bandla lengilakhako litawu understanda tifundziso tonke. Uthi Jesu leli bandla lengilakhako litawube lifuce emasango eHades. Emasango eHades ngeke lehlule noma liya understanda ukuthi ngibuya nini noma li understand, but lokuchamuka esihogweni angeke kulehlule. Uthi Jesu ngakha libutho to march against the powers of hell, and kude lokutawumelana nabo. Akukho lokutawumelana nabo. Luke sahluko 8 verse number 12, Matthew sahluko 13 verse 15. Kuhlanyelwa kwaleyo leyawela endleleni kufanekisa labo labalivako livi laNkulunkulu, bese kufika Sathane uyalisusa etinhlitweni tabo kuze bangakholwa funa basinziswe. Kuze bangakholwa funa bese bathola umphumela wekukholwa kwabo. Ngakho ke lo mubi lithi lenhlanyelo ifanekisela abantu labevako, kepha lokuva kwabo
kungajuli ngalokwenele kuthi lelivi bangalikholwa bese balithathela tinyathelo, ngoba baze bafika lapho uyathi lo mobe ukuthi umbuso wakhe ucithiwe, emanga akhe acithiwe, baze bantu balikholwa livi laNkulunkulu. Ngazi ukuthi lo mobe akanandzaba lokuthi bayalilalela, bayaliva, bayalifunza, kepha la alibambe khona ulibambe ukuthi lingayi la batalikholwa khona, balithathele tinyathelo. Kwesaba kwami esikhathini tekugcina is too much knowledge without faith. Kwathi lokunengi ngetulu kwekukholwa, ngoba akusiko kwati lokwenta umehluko embusweni wasezulwini kukholwa. Akabongwe uNkulunkulu ngetikolwa letinengi, tincwadzi letinengi, azange sekube nekubhala lokungaka nekufunza lokungaka emhlabeni like never before. Kwangathi besingaba nemthandazo ukuthi Nkosi lwati lusanza sende singalahlekelwa kukholwa ngenxa yekwati. Ngoba kwangathi the more we know, the more we don't believe. The more we know, the more our faith diminishes. Matthew sahluko 13 verse 15. Ngoba inhlitiyo yalesive seyaba lukhuni, netindlebe tabo tiva kamatima, emehlo abo bawavalile, funa mhlawumbe ngemehlo abo babone, nangetindlebe tabo beve, nangetinhlitiyo tabo baconze baphendvuke, bese ngiyabaphilisa. Letinto leting 3, emehlo abo, tindlebe tabo, inhlitiyo yabo. Nguletino letihlanganisa bese kuba nemphumela wekholwa. Funa babone, funa beve. Incwadi yesambulo bese ithi lo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya. Kusho ukuthi while you have your natural ear, there is a spiritual ear. Lo mubi ufuna kuthunga indlebe yethu yakamoya sigcine ngekuva ngendlebe yenyama, bese i-excitement yethu ihambisana nema-feelings ethu kuphela, kungayi ekukholweni. Ngoba lithi funa beve, babone, bakholwe, baphendvuke, bese kuthinzeka tinto eveni lakamoya la lebukhosi basezulwini. Ngicela sifike ngasekugcineni ke ngekukhumbutana nasi sibonelo kuJohane sahluko 11 verse 21. Johane sahluko 11 kusuka kuverse 21. Mata wakhuluma kuJesu wathi, Nkosi, kube manje bewukhona ngabe umnakethu akafi. Kepha ngiyati ukuthi nanyalo uNkulunkulu angakunika noma yini longayicela kuye. Jesu wathi kuye, umnakenu utawuvuka aphile. Mata wathi kuye, ngiyati ukuthi uyawuvuka aphile, nasekuvuka ngemhlawe kuphela. Yes. Ake sinake lamagama ke. Verse 39 na verse 40, but ake siyithathe kanje. Verse 21, Mata uyakhuluma niyambona Mose. Verse 22, Mata uthi kepha ngiyati, linake lelo gama lelo. Verse 23, Jesu wathi kuye umnakeni utawuvuka. Verse 24, Mata wathi kuye ngiyati. Uyalibona liyachamuka futhi. Jesu wathi kuye mina ngikuvuka nekuphila.
lo phila kholwe ngimi angeke afe naphakathi uyakholwa lokhu na. Verse 27 awumuve-ke ngazi ukuthi sewuya-reconnecta Mata uthi yebo Nkosi ngiyakholwa. Mase uya kuverse 39 futhi sewuthi Jesu wathi susani lelitshe Mata Mata lothe verse 27 mina ngiyakholwa. Sewuthi Mata Nkosi kutawunuka. Ngicela sewulive leligama lingakabhalwa lapho, live leligama lelikhona lapho lelibhacile lithi wathi Mata ngiyati ukuthi sekuyanuka. Ngiyati kuthi emva kwamalanga lamathathu noma emva kwamalanga lamane lo muntu lo sewuyanuka. Waphinza wabuyela Jesu ku verse 40 wathi angakutsheli yini ukuthi nawukholwa hayi nawati. Mawukholwa hayi mawati. Kungendeka kukholwa kwaMata kwaphoyizi kwati kwaMata kwaba ngushevu ekukholweni kwakhe. Tindlo labekatati Mata talimata kukholwa kwakhe. Ngange ukuthi ujika ngala Mata uphika ukuthi Nkosi mina ngiyati. Ujikela ngala Mata mina ngiyati. Kuyendeka lwati lwakho lolukhulu lukuvimbele ukuthi ungasayiboni ngatimulo yaNkulunkulu. Ngoba konke wena uhlola from your knowledge. Lokho azange sekwendeke, lokho ngeke kuze kwendeke, lokho azange sekube khona, lokho angizange sengikubone, lokho angikwadi. Vele futhi kude lo yake akwena. Mata uyakholwa na. Too much knowledge might poison your faith. Kwati kwethu kungendeka kulimate kumethemba kwethu Jesu. Jesu umile embe kwaMata. Jesu uyadisho ukuthi yena ungubani. Uthi umuntu lokholwa ngimi noma afa utawuphila. Mata akasho ukuthi hawu Nkosi nembalo mnakethu utawuvuka. Uthi Mata mne ngiyati kuthi ngisho umile la mnakethu uyawuvuka ngalela langa kuvuswa labafile vele. Uthi Jesu mine ngikuphila. Ngalama emagama uthi Jesu lebe ukukhomba phambili sekubuyiswe la. I am what you were looking forward to. Mine Jesu ngikhonela lokho, ngimi lolovusa labafile. Ngimi lele ukuthi noma ngabe sekuneliphunga kuyawugcina liphunga lasezulwini hayi leti indoda semhlabeni. Uthi Jesu Mata mawukholwa utawubona ingatimolo yasezulwini. Hlala nelwati lwakho. Ngifuna kuhamba nekukholwa kwami. Hlala neunderstanding yakho. Ngifuna kuhamba ne-foolishness of what I believe. Hlala nekuconza kwakho ukuthi tinto mangabe setendeke kanengi kwaze kwaba nje kuyawuhlala kunje. Kwasho ingoma ethi ngizohlala la izibuyinko angathi ethi ngikuphi hlala la kepha nje ngilo uyadada uthi uhleli kuphi yena. Kwasho umthandazo wathi njengalobe kunjalo kunjalo kuyawuba njalo futhi. Uthi Jesu Mata mangabe uyakholwa lamuhla you shall see. Kungcono kuhlale
bakuhleka ngetento takho tekukholwa kunethi ungahlekwa ngumuntu because you know too much. Kutsinza lokho ivolume yekwati kwakho ibe inkulu kakhulu kunekukholwa kwakho. Look unto Jesus. He is the author of our faith. He is the perfecter. Nguye umcalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Asihambe ngekukholwa. Uthi Jesu ngalelinye ilanga kubafundi bakhe kuvuka isiphepho elwandle. Uthi mase asithulisile. Niyakhumbula wathini kubo wathi kuphi ini kukholwa kwenu. Why? Because la khona kungasebenzi buciko nelwati lwenu kumele kukholwa kwenu kunisebenzele. Yeah. La likhono lakho khona lingasebenzi ngula kusebenta lizulu khona. Ngula kusebenta lizulu khona. Ngike ngathi ngiyahamba la kuna ngumgwaqo sesilungiselwa ngale kulomfula la ngabe bathe ngiyabuka lendlela lokuliqhaphoti lokubisha ngalo ngakhanza sigulumba lebe sigubha lelinye langa ngasikhanza sibishile nazo kanti ngizo lesiyawugubha lapha sesibishe kulelitete lapha ngema ngabamba wangaphasi ngathi kuyawube kunanjinela lota ukwenda umgwaco ugcine usebenta la nembala nyalo kunemehluko. Kukhona lonemandla ekwenda konke. He specializes ngunjinela wala kunemachaphothi khona empilweni. Ukhona njinela welizulu kube besingabitana thina emakholwa sizame kuyobuka senda njani nalamhla ngasolo siyageka kwathatha munye umuntu loneliso lekubona umgwaco la sine singawuboni khona la sithi kunelichaphota kuhambeki weta wafike wabuka wakhomba wa-instruct. Let God give instruction, let God give an order, let God give a command. Nalabe kungahambeki khona he knows there is a way. Ikhona indlela kuye. He specializes on our impossibilities. Kuloku lokulukhuni kuwe nami kuye kuyendeka. Believe, have faith. Noma lo believe angasiko konke but usinyathelo lesimcoka towards faith. Because believe yi level yema demon futhi. Demons believe. Githi kufuneka ukuthi once we believe, believing isho ukuthi ngiyemukela ukuthi leli liqiniso ngaJesu. Believing usho ukuthi mangupha na imali 10 emalangeni, you believe ukuthi lo 10 emalangeni angakutholela sinkwa. Faith ngilesinyathelo losithathako uyolanza sinkwa because you believe ukuthi lo 10 angangitholela sinkwa. Uthi Jesu, do you believe? Uyemukela ukuthi lo nome embi kwakho angakuphilisa lokufile. Uyemukela ukuthi lo nome embi kwakho angakugucula le wathi ukuthi ngekwemlandvo kungaze kufike la akusashintshi lutho. Ngekukholwa ngiyabeka isandla sami etikwayo likhanda lemvana. Ngiyamethemba lo wanikelwa ngenxa yami. Angabitelwa just to understand the doctrine, angabitelwa ukuthi ngibe a faithful member in a church, ngibitelwe imisebenzi yekukholwa. Ukuthi le ngiyawuhamba ngushiyile kulomhlaba kuyawuba dento tekukholwa. Mangabe khona umbala lekumele umile ngekukholwa kwami ngiyawuhamba umilile. Yini ungabhedzeli
ngalokukhomba kwethemba uNkulunkulu wakho kunekubhedzela kulokufunzile lotatela kona wena. Siyahamba ngokukholwa siyabizwa nemandle kwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako noma lokucabangako ngekwemandla lasebentako kuwe. Akubo lithume ebandleni nakuKristu Jesu etukulwaneni tonke phakathe naphakathe. Jesu usho emavi kuMaria uthi, Maria, angakutsheli yini ukuthi mawukholwa utawubona ingadimulo yasimakazi. Mawukholwa, hayi mawati, mawukholwa. Kwangathi lonke lwati lolutholako lungakuchithela ekukholweni. Lonke lwati lolutholako lungaphoyizini kukholwa kwakho, alufide kukholwa kwakho. Mawukholwa utawubona, mawukholwa utawubona, mawukholwa utawubona, mawukholwa utawubona, mawukholwa utayibona ingadimulo yaNkulunkulu. Mawukholwa ngeke kuhlale kulithuna, mawukholwa ngeke ukhanze kubola, mawukholwa ngeke ufe kunje, mawukholwa utawubona ingadimulo yaNkulunkulu. Mata ngakutsheli yini, mata ngakutsheli yini kuthi mawukholwa utawubona. Loko liso lelingakakubona, indlebe lengakufa, inhlitiyo lengakakucotsi, kulungiselwe labo labakholwako kuthi mawukholwa utawubona. Nekukholwa kwakho akuphatheke lekumele kuphatheke, ngekukholwa kwakho akuhlume lekumele kuhlume, ngekukholwa kwakho akufe lokumile la kungakafanele khona, ngekukholwa kwakho akuphile lebekumele kuphile sitha lebe sikuvalele emathuneni, ngekukholwa kwakho akuvuleke la bekuvaleke khona, ngekukholwa kwakho let there be restoration, ngekukholwa kwakho let there be upliftment, ngekukholwa kwakho let there be judgment over every sickness and disease. For Jesus is the owner of this body. It's the temple of the Holy Spirit, not a temple of sickness and disease.
It's the temple of the Holy Spirit. Be clean from every sickness. Be cleansed from every leper. Be cleansed from every sickness and disease. And let this body be free for the dwelling and for the presence of the Almighty God. Blessed be his name. Nkulunkulu abe nawe. Nkulunkulu akubusise ekuphumeni nasekungeneni. Nkulunkulu akuchumise, akuphe impumelelo. Kuthula kube kwakho. Invokodo yasimakathe ayibe ngemandla akho. Fanana nensimu leniselwa ngusimakathe emacabunga akho angabuni noma kuvela somiso. May you ever remain abundant. Noma ngabe ushaywa somiso nelilanga emini. May you remain in abundance. For this is the portion and inheritance that Jesus has given to his loved ones. Ushito Jesu wethu wathi ngide ukuthi babe nekuphila, babe nako kuchichime. Enjoy abundance. Amen to his name. Let's give him praise for he is worthy.